Yini mnethu ngicela ngibambe amahlanya kini. Bani bakini Nkosi yami. Kusenkonzweni la. Uyakhona ihlanya lelivani lelibhizi lisibhonyi. Wayifaka. Ulo yengubani lo muntu. Yabona umuntu kulelo ngiyakusaba kuyathakatha lokho. Hey babe mfundisi kumatimba babe ingakho silapha. Angiyithandi le nto leyenteka kumnakethe. Ngicela mkhuleko babe, ngicela ukuthi usincethe. Sengowelithemba lethu. Hey khona simo sakhe simatima mnethu. Ngitawulinga ke bha kokuqala ke kumele ngihlole ke uyakuva angaphinja ke asibhonye ngitamkhahlela ke mina angino bamba indoda yakini mnethu asifuna siqale sihlole ukuthi yini inkinga yakhe mhlambe akakaloya lo muntu sinesisi bamthakathile ngingakude muthi lo hamba nabhonye phakathi ngiyaqala ukuva naye kepha ngabe kungimalini kuhlola babe 450 ya nelibhodlela le1818 angidlali ke ngisemsebenzini la ngondla abantwana kepha ukhokha amasiqeda ke siqale sibone ukuthi yini inkinga yabhonye Valame babe lo sezulwini Nkosi yami yehla uvamile kwehla Nkosi yami bese kuyajika kuyakhuphuka kuthi kukhuphuka kuyaphi ningangibuthi ngenaphi mina uyakuva ngoba njengendlela yakhona moya longcwele sibuke inkinga yana lisha lelungibhonye Nkosi yami TYI 5.0 Vodacom Perinja Jup kwashiyo kokhame yame baloya ngemaseva Smart Manyora Dragon Ball C7222 Ronaldinho Roberto Bebeto Cabedo Khalipha moya longcwele njenge voice box ya Cristiano Ronaldo 72 Bemlethu nangisinyagijima ngiyazula ngilanza umoya ngiyawubitha ke ingilozi yokulunga uthi umoya ke ngikushele ukuthi ngokuqala lelijanga ongasi singalibeka liqala sisho ke ukuthi kuneliqala bese ngiyagijima ngiyawubutha umoya ngiyawuzulusisa ngithi manje ingilozi yokulunga lelijanga liqala lalo lini ithi le ingilozi yokulunga lelijali yawathi umsebenzi kumele ngabe la uthwala manje lelijali ivethe indlebeni kuzokusho ukuthi lobu bhonyubhonyi lo uyindlela ke ukuthi kufundziswe ke sifundvo kuze uyashada ngoba kalalini ukuthi amangathi kumbe nginemanga yini njalo babe mfundisi naso uyibeka njalo iliciniso kusho ukuthi kwake kwavela indzaba ukuthi uphethwe ngilabadzala lo kumele ayothwasa nalalidloti lasemandini wathi akahlanye yena ngeke azakwende lo kukahle ngoba uyahlanya nyalo phela mthwale ke ahamba utawufa lo uyawuva ngicela niphume niphele ke ingathi ngizubele lento cabanga nje sengithi bhonyi la inkonzweni lalela ke ngicela kwente so naw lapha eWhite River uyayibona ke iWhite River embombela ke la ama taxi apaka khona la layisha abantu lapha taxi rank la buke khona ama taxi lapha endansi nje kune chemist lapha yadokotela ke lapha Dumezweni uma ungafika ke lapha echemist akukho umuthi longekho lapha timfiso lokumashoba lokumahiya yemithi yokuphapha yemithi yokunyamalala una yonke lento lapha bese uyafika uqela dokotela uthi ngicela dokotela batabe sebakunike 10 utakusita ke ukusukhoneke lapha nangumuntu nanga ngoba yikho imvule engayenda mina ngaze kungizubele lento yakho ngicela ke ukuthi ushone khona usho ukuthi ulayele ngimi utakunika ne discount kude umuthi longekho lapha utawusitakala ufike ukuthi ufuna dokotela Dumezweni utakusita uya consult khona lapha ekhaya chemist shone khona ngaze ningifakele le ndvini